بڕیارە پێدەچوونە حکوومەتە بەغدا بە موچێ وەزارەتên جودا جودایên Herêma Kurdistanê bi merema xerşkirin û hinartina mûçeyê fermanberên herêmê û helwesa lê nêzîkbûna her du hikûmetên Bexdad û Hewlêr li dûrvekirina firokxaneyan û xalên Sinûrî hîveyek li xelkê herêmê durist kiriye. Lewra çavdêrên siyasî û awirnasên dihok dilxweşkerin û daxwazê ji hikûmeta herêmê dikin fitir hewlên çareserkirina nakokên siyasî li gel Bexda bidin. پشتیوان ریدان الهرم کردستان درست بوین و انجامدان راپرسی الهرم کردستانی پیوندیت هرم کردستان گل بغداد گشن خرابترین آستو ریدان دیف خوینا اول بدر کی کو بوما مبست پراسی اف ریدان تنی کارت کرنه که گل خراب السرجین و جیارا حولاتیان کرد کو و پراسی کاری که گل خرابو جبر هنده حکومت هرم کردستان وکو ارککی یاسای ارککی اجتماعی ارککی اخلاقی سرملیتوانا پیتوی همی پنگا و پاوجن بهنده خلق کردستان جوان قیران تنه درباز بکن. من وقتی پارت که تاسی دا مشاريع جديدة كونت كاري دا هر وصا خلق يعني مش ناحية اجتماعية خلقي بشرخ كي خلق بتر موضوع نفسها خلقي دي برفرات اللي هيتن اشتراك كدي اف خلقي مثلا بتريا مشاخورت ما أبركة أو بارد دستا دا أو حاجات بخو پرایوت برن ابروکت چت بیت دهزر تندک تشتدی دا کتابه اوه خوشی هاتنا پاره نفسی که دا د کاروادانت باش که بیت سیکا یا مدا طایبت الهرمه ام حس كاين هولة جدي بهنا هوفتن الهرم كردستان الجل حكمتنا واندي كوبو دو بينكرنا موجة فرمانبرت كردستان ديف بايومتري افت كو هرم كردستان ديك دو اف خلكه جفي ازمه اقتصادي بهتا درفا دو اف حركه جورا كدي بزفريتا سيكي دو دو اف خلكه بشت تنافسك بكاتن شكي بصراحه هولاتي هرم يجشتوي اوسي كو راستي يعني كو باش نتحملنا مويا كو اون جيان يو اديو برف نمانه و چيت هر وسا چاودرین سیاسی و اولناس دهوک دبیجن بچونه وان هولو پنگاوین هرمی و بغدا دبیا و پراکتیکی دا دلوینه که بازاری دا جی درست کنو ده جیرو جیانا هولاتیان برف باشتر شتو هر وها دا خواز دکن اف هیوین هولاتیان بناکوکین سیاسی جارکه دنج ناونچن شروان خضر کرسات نیوز دهوک